papagayam nga iba sa nito'y may kaduwa nga lagip tinapalabas ng tayo pagpilian para ti panakapili di best letter of the second week in bulan di June. Di lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Vilma itilawag City. Sagudayan nga rin tisulat. Dear Manong Nemy, nadudugan nga pagsasao tayo ko nada Manong Nemy no anya ti mulam isumutlaing ti apitem. No ayat ti papay mo itipadam nga tao ayat met ti supapak na. Kasta nga ta? Amin nga ta Manong Nemy agay ayat tinapudno ket maiayat met itinapudno. Abi nga da digid eksisina nga gasawa, abi nga da digid eksisina nga agay nayat. Abi nga sang katuluyan digid agay nayat nupudpudno. Agay ayat ti maysa, agay ayat nga duwa. Wano, jeka dilang may maysa na agay ayat, kahit di maysa, saan nga napudno, dahita nga ayat. Ayat ti mang balbali ti lubong, ayat ti kapatgan, di ti lubong. Ta, God is love, love is God. So kawan ti kapatgan, di ti lubong, Manong Nemy, usangan ni Apo Diyos. Nagkalay sa kam nga rod Manong Nemy kini Rico ket naragsak kami naragsakak uwen ta nagkalay sa kamin ket kunan dapapa kini mama itata agasawa kayon kini Rico siguro anak kaket ikaragagong tumutan ta asawam tag permanente nga trabaho na kapag di mo alukuyan ta agtekto barbaring no mairwanan kasta mataramidak ma. Yung tsaka mo? Ala, pilitem. No, pilitek ta maatungpal o nagtungpal ta saanan tumanin nga may pasa ang mga no sakti ba basulin na. Nagsaruno Manong Nemy ti duwa nga anak. Ni June, kalpasan ti may sakatawen aba nagkalay sa amin kini Rico Jr. konada gusti asawat. Idiadan talong atawen Manong Nemy ni June si Maruno ni Dayan. Hustunan ko nak naman paket pala idi ni Rico nga nayunan. Nga hustunan ko nak, hustunan. Gamot nagsasaruno idi ti promotion ko di makel Manong Nemy di sweldo malaksid kada ita ag komisyon akpay. Dadariga po na no ampay Manong Nemy ngayon inot nga nakaparakdar kami ti bukod mga balay kaniya Rico. Naman pesan nga isod dakkel ta umanahin ko nak ti talo nga kwarto mi kwarto da June kaniya Dayan sa adamay sa nga basit nga guest room ti kusina dining room ket ngayon Manong basit ngem napintas nga balay gabot ta kompleto. Ada anak ba di bukod ng ulugan nga kotse Manong. Gabot ta kayat mo ti asawak ti agkakotse. Gimatangak mo ito na lang ta saan nga branyo. At na gidigundaway nga agpaw ti talog ang gana ti inem nga bulan ti trabaho ti asawak Manong Nemy nga maging galang ti kontraktual. Ti mga dakas Manong. Bukudan naman. Saan naman nga yawat kanya? Nagsuldo ka ni? Ang nababain na kamagdid kang katisweldo, gabat ba si tunay? Alalala katong para kanya klatan ko na magkat panibara kang ka. Ngamantid ka met, siyempre kasuportar mo ka nagidungan nagta. Ore basit lang. Sige. Pasaremang ted, pasaray saan Manong Nemy aging ka damadlaw ko kenkuano ano. Lumamlamiis kanyak. Ape nga ta. Wano ka po nga ta, tamabanog iti trabaho na. Idin ta siyak Manong Nemy no arigak ket saan nagtrabaho. Sumrekak ag supervisak. Di kita lang ti trabaho Manong Nemy agpirma. Ket nung hasta nga the meeting ni Jay, siyak tagsao. Sakti spokeswoman, no, spokesperson iti kumpanya pagpapaya.
nga adda mangit padamag kaniya. Di mo siya kati asawa ni Rico? Rico Mendez? Yeah, siya ka. Uy. Mapaspasa maghahim na kong kunada niya. Ngimbes nga di lalaki ti breadwinner, ngim jimot babae. Kontraktual lang ti trabaho ni Rico, hindi tatasika kita pinas ti posisyon mo. Dagdakil nga amang ti sweldo, ngim ti sweldo na. Para kayong kuhanan lang di sweldo na. Pasare pa'y dumawat kanya. Apo, nagmayatan nga asawa. Isumit lagayam. Nga dagundaway ng ag-chicks. May segment ka nagiging kang ganayon nga tumtungeng ka nagbibuya ka dito ng programa LAGIP NAPALABAS kahit kumait nga iburay dito'y true to life success story tunumotibiyang numampay adong harigat iti sinagabag adong harigat tinak nagpasaran ngem te kunadan nagpursigi ka agbalegi ka ngem no di mo ikalikagom ti kayat mo nga ramiden wano mapasamag agtalinaid ka no sa dinutian mo ita no may tiglab ka masapula bumangon ka magna ka as naman nga rod nga rugihak ti amin. Hindi maamamukon ka nagamamu kami Manong Nemy kani Rico. Naguna kitiriknak nga isungatan. Ti isagot ni Apo Diyos kanyak nga katakta ko na ko itutong palbihag. Ingkanik idi di magik Manong Nemy no gayatak maminsan lang. May maysa kay desisyon to lang ti laking ipatpatik ko. Ngayon ti salutsug ko idi uri agay ayatak kang kuana. Dinakmat pampansinin. Dinakmat ikas kaso. Mabainakmat nga siyak ti mga ramid Manong Nemy ti motibo. Naging nga dimteng ti gundaway Manong Nemy nga nadlawnak, inasidganak, inawisnak. Agmasbasa kang pelang idi Manong Nemy agpadpada kami nga day di 4th year college. Idi consuming accountancy kini Rico. Numan pa'y nagamamukam idin, adakang pa'y laing idi di 2nd year college. Ngayon ko nakngarudan. Agay ayatak itinalimad kang kuwana ngam sandak nga pampansinan. Sa bali mo at tikit kitaan na uri adda akit isang kuwanan na. Ngayon tadda kami di 4th year college Manong. Na, siyak matente asidgan na, siyak matente awisan na, aging ka nga agregalo maten iti flowers, aging ka nga dapen chocolate nga regalo na, aging ka Manong Nemy nga formalan nga imbaga na iti I love you, Vilma. Dibayag kon nga naguruuray Manong Nemy kasta unay tiragsak ragutog panaglagdulag tunay ito'y puso. Ngimsang ko yung padlaw. Islawa na nyaman na tinangig ko Manong Nemy kang kuhana ngam din ang laamuno kasano iti ragsak ti kaun ka nangig mo ka ni. Itihan nga. Itihan nga Rico. I love you. Abi nga siya. Kapata siya kati pakarik na kitipod nung hayat. Well, ano gotek? Adagdagiti mo muna. Adagdagiti mo na nga kinarelasyonak. Ngayon, tsaka mo. Takas la agpangadwa ti pusok. Imidit siya ka. Iti makarik na ti ayat. Saan akong nagduwa-duwa? Sigurado akong. Di ba lang 2nd year college tayo nga nagapamuta, di ba? Basta ka ta nagapamuta. Ita lang inawis na, ita lang agsasalita akastoy, ita lang sagutan ng tea flowers, ita lang kanang tea chocolate. Kanita lang pagkakang kata I love you. Mamatik ako ma. I really love you. Okay. Yan tangi, asa nagmatan ti managraduar ta, makaore ka nga tamat, taging gantian niya. Doon makapag-graduar ta, ito na dan trabaho ta, hindi dyan. Posible nga, ited kuntun kang kati desisyon ko. At da hindi pa nagamak ko Manong Nemy, hindi pa nangipuspon ko pa lang, di pa nangakulon ko kang kuha na nagsipod ta, nadagkat gamin ti babae kang kuha na Manong Nemy. Ngayon pang sintirak ko na kumata, siyempre. Nagturpos kami,
Nakarwarak iti board ng isuna kat saan manong. Nakastrike ak ti regular nga pagtrabahwak edin to tayo suna ta extra. Kinunak kang kuha na nga api nga di agri-take. Saanin ko na nawit. Baka no, ano talang eksakit tinakam ko nag-retake akit saan anak man makabasa ko na. Kat gaputang mumayin dito balay, Manong Nemy, kadin sigadnan ti bakina, kada papakin ni mama, kandi kakabsat ko. Inaklon ko ni panagayat na. Kat kasta unay Manong Nemy, tiragsak ni Rico. Kat gaputa, adan nagkinawatan di puso mi, kat no kasta salary day, Manong Nemy, tawagak. I miss you. Yeah. Kumusta? Gusto eh. Ada pagtrabaho sana permanent contractual. Okay lang. Anyata mo baka after 6 months nga contractual period baka no alayan na kanto permanente. Idi birthday na Manong Nemy imatandara kiti balay da. Siyempre kadito yun Manong Nemy. Nga napasamak tisan ko mapala mapasamak karami. Pinaumyan nak Manong Nemy ni Rico. Tsak kumapay kayat idi Manong Nemy ngam kaslag pa uyo ni Rico. Kakaiso nga birthday ko. Ngam kalpasan daytoy. Pagtulagan danton ti kasarta. Please. Sa umpay nga mabalin, umpay trabaho. Saan nga daytat nasken? Tinasken kan makapagkasartan. Kaya tanda papakin mama. Nga madaan ti apu ko kanya. Sige. Siga lagi taggastos. Doata paggudoan ta. Dito yun Manong Nemy ngin sukok nga namin pinsan ti amin ko kinkuana. Awana pulusan ti panagkadkad ko idi katanan di kita ruwatek. Intulok kon Manong Nemy nga pinisang nan ti talon ti langit tapno sumrek ket sumrek kam nga dua amay tayok. Kayat kon ngagasaw kami kani Rico kayat kon amabukod akon ni Rico. Kayat ko launa yan Manong Nemy nga agbalinin nga asawak kan ama dagiti anak ko. Sa bagay, natural daytan ka dagiti lalaki. Napindas ka, ubing ka pa eh. Nga mapay nga maaramid ti asawam ti mangalat sa baling nga babae ti biyag na. Saan? Saan nga pudno na ita? Saan nga maaramid ni Rico iti mangloko kanya? Saan nga maaramid? Manong Nemy kahit ko kung mga palutputen ni Rico nga madapan nagamak ko. Diyan ka mo teramide. So inugnor ko dagiti damag. Ado dagiti mangitetext kanyak. Ohan Manong Nemy, aging gamad lang ti text. Aging kaya Manong Nemy, simbarong kar kami nga giina, iti anda papakin ni mama. Kinumusta kina, kinumusta anak met. Aging kako na kanyak ni mama. O nga dito may dandanon kang ka nga araramidin ti asawam? Ma, pati ka dida kayo? Kita ipakpakaam mo da? Saan lang ipakpakaam mo? Gapota mismo nga dagiti duwa bukel ti mata ken duwa bukel ti mata ni papang mo. Nakita mi ti asawam nga takaduwa na nga babae iti may isang restaurant ket nakasweet da. Baka ba't no, pasyad dahil ti trabaho na, mama. Saan nga nagbalingan na puduking katasawam? Dahil idin tinagat, nagparik na kanya kada kami kinipapang mo. No sa sino pa iti awan ti permanente nga trabaho na isupit agaramin. Nabi ko mamat no, iso talaga ti makuna nga breadwinner. Tapos no, may panakil na, nga malaksid kang ka. Kada damay sa baling nga babae ti biyag na. Nga maura pa nga ta. Ay nagrigat iti sumapul iti perpekto. Ora kumamat saan nga perpekto basta tinasken kat saan na ka nga saktan. Anya tinamnamayan na mapasama ken mariknam no maamuam ti kinapudno. Ikatik dayta nga panunutin. Ikikitayam nga panunutin nga saan nga maaramid ni Rico ti kasjay. Dikat kahit nga sawen. Awan ti wagas mo wano adang mo tapno mapanagnakam ti kinapudno. Tanong mapanagnakam ti kinapudno.
Adarumbeng araminem. Ngami tata, di mo kahit nga nugutin ti kinapudno, di kat awan ti adang mo, di kat itultuloy ti asawam ti araramidan na. Ano nga ti aramidak mama? Dahi ta tinapinta sa question. Anya ti aramidem? Di doktalam. Palutputem. Siyempre, sangag pudno. Ngam no ka, ano palutputem, kat adan panagatap mo, numamuan na may dandanon ken ka, naan-an na din. Ngem, itultuloy mo tibang siim ken ko na. Kasta nga rod tinaramid ko Manong Nemy kinasaritak. Wan, gabot ta mailiw siguro mat kanyak, gabot ta arakupen nak, kawilen nak, ag-agan nak. Bakayat mo tuminom. Wala itong plagat kape, juice, sanin, kahit kung di maturok. Rico. O, kaya nagsinay ka. Diyan kaya ti masaktan. Nasakit para kanya. Malaksid kanya kada tapay na sa baling ararakupem kamag-agkan. At agad ipagkurkurang akin ka. Anya pala ti kayat mo. Imbes kuma nga iapuntem kanya ti sweldo ngim kukam lang abukod. Kahit numapukawan ka man yung trabaho, itid ko amin na masapol mo. Arig nang siyak ti. Siya ti mangpakpakan kanya, kasta. Datat na sakit eh. Apay nga nasakit. Imbas ko mga siyak, abing amin. Ano nga ti babaling ko, kasi lang ti pagpatinggaan ti kayak. Abing nga ti nag-retake. Ngayon saan ka dito issue? Ti issue dito eh. Kumusta ka kini Seni? Awan tama mo ka Seni? Maturog kan. Manong Nemy ka mo ta di na amat anugutan ada nang singasing kanyak nga mangupa aki di private detective hanga baling ang gastuak manulaag. Gano talaga nga ada aramid ti asawak o remay sa duwalay ngal daw adan ebidensya. Kat kastang rin tinapasamak. Kat nagsakit manong. Hindi makita ka mismo tiladawan. Ti asawak kan kareja na Seni. Hindi sumangpet. Dahil dito ko lang nga saan nga po, no? Kinanto kito kiladawan. Impuruak ko imbarsak itirupa na hindi kiladawan man. Pinidot na. Abinuya. Di ba gamdeta nga saan nga po, no? Kasta no ko mga daladawan na kasta. Alis to lang nga rabi din dito. No kaya dat mang patpataks, di mo pala nugutin. Bumanaw kayo dito nga balay. Gapot ni sintabo ket awantin ikapit mo iti dito nga balay. Ken saan da ka kasapulan. Saan ko akasapulan tikas ken ka. Nasyak di bang palpalamot ken ka. Di ka lang mabain. Saktan nakpay. Hindi to ta. Saan mo lang arodin nga anungan ti pagribiga makas padre ti pamilya. Bumanaw ka. Manaw ka! Manong Nemy, ready nga rabi saan nga pimanaw ngem sangkam nga nagkaida. Hindi kabigatan na Manong Nemy, inrobot na baten di kita ruwatan na. San kanton nagsubsubli. Gabot sang kakasapulan. Ayop ka. Natiklasam nga asawa. At tuyak kag patpatig magipatpatig kang ka. At tuyak kag mangitid kang ka ti kasapulam. Nga sakpayin ti mang pagpakan kang ka. At dapat tored mo nga mang pasakit kanyak. Sang ko kasapulan ti kas kang panawakan. Manong Nemy nagsangsangit dito nga anak ko nga nangarakop kanyak. Kadsal-salutsudan ni Jum. Apay kasi dyan ito, mami. Apay kasi dyan ito, ako matan ni daddy. Apay pinapanaw yun. Gabotos ang nagbalingan na pudno kanyak. Malaksid kanyak. Adapay sa baling ang babae tibiyag na. Kagangilangin ka ano tayo ti lalaki, mami. Sinag ko na kaya ka. Sat ko na ano. Sinalusod mo ka di. Kung ko na nga min dikit classmate ko nga na chicks ni daddy. Dinamag ko keng ko na. Kahit inamin na keng ka. Gagawin ka nung lang ti lalaki dito. Makitam? Gapot tagagangin lang dito iti lalaki. Isot paglasarsunan na. Isot iti magbaga na keng ka. Han nga gagangin lang dito iti lalaki.
aramiden dayta dagiti lalaki nga saan nga napudno iti pamilyada, saan nga rubeng nga ipatek tikas kang kuana, saan nga rubeng nga raiman ti amayo kapat babaero. Anak, problema yung laing dayto kini daddy, ha? Ngayon mo kamay ramaramang kayo. Tani nga rod, yung mawang pagdanagan niya. Mawang pagdanagan mi, ag ginawatan kayo tumatlang kini daddy, kasta. Kaslasang kun nga mapakaon pa iti amayo. Ngam ti kayit kong ibaga. Nawaya kayo, nga mapan mang sarungkar kang kuana. Buno nawaya isuna, nga sarungkaran na kayo. Dadapagrebagan na, kadadamat pagrebagan nyo. Ngam kanyak. Manipot iti dito ingal daw. Nakasaran ti pusok. Awanin, nakasaran nga talaga. Nagasaran ko nak Manong Nemy ngam tawag-tawagan nak ti asawa. I'm so sorry. I'm so sorry. Saan konton nga ulitin? Rico, mabaling ka di. Nga pakawanin nak. Kadag subliak matlaing ka. Kada kayo karagitan nagta. Mabaling ka di. Ha? Vilma? Manong Nemy, inyuman ko da ito nga banag, iti pa nagpagpakawan ti asawa, kada papaka ni mama. Manong Nemy, dati ko nada nga another chance. Give him another chance. No, talaga nga mamati ka, naipas ka, di pa nagbabawi na, why not? Ape nga di mapakawanin, kinawatan manin. Tao tayo lang, agbidot. Katay tao nga saan nang amot mamakawan, makabasol ka na po Diyos. Lokabay lang lagi ding awatan manin isuna itapusom. Kan patsem nga talagang agbababawi, kan kayat nati, mangipanagnak iti tayo tapay sa mong ikan. Para malaan ka na ginituang anak mo. Para kadakwada lang. Papa, para kadakwada, Ken ka. No sa mo man nga dagos nga maawat, agad para malaan ka na ginituang anak mo. Da John kanitayan. Dimteng Manong Nemy ti asawak nga awit na dagitim panaw na idi nga ruwaten na. Si mabat Manong Nemy dagiti duwang anak ko. Kadi nararakop da ti amada. Inararakop met Manong Nemy ni Rico dagiti anak mi. Pinukawan nag ni John Manong Nemy ket kunana, Mami! Mami adan ni Daddy! Mami! Pastrikan yon. Saan ka sumabot? Pastrikan yun ni Sona. Dad, sumre ka kanon. Welcome ka, manen. Insang mo nga raramidin ti gusto na ramid mo dada. Tamangan no saan nakanton nga maawat pa ni Mami. Maawan ton ti maramid mi. Nakas pagkarikan da ramidam tumunin. Dad? When? Salangan ni Mami at pagkariyak no digad na kayo. Kan ni Apo Diyos. Siyempre Manong Nemy saan nga dagos nga nalugoy tirik na. Ngayon ti makalawas, dualawas Manong Nemy nga agaw-awid na ni Suna dito'y balay kan agkas kasilid kami met ngayon saan kami nagkakaiday di damo tagid ka di tababaw na tababati katre ngayon tinamin sa nagundaway Manong Nemy si magpat isuna dito'y katre kat inarakop na kung naman naman si papakawan kan ganyak si papakawan na kung naman na awatan nakmaninti tapos sa nungorog masunitak di kita nagkurangak. Kasi nung may pariknak, tipod nung panakahit ko king ka. Nasamot nga palawos nga pariknak. Nagtultuloy nga roden tinagsak titong galmay sa gada kami, Manong Nemy. Aging ka, nga adan ngagpadpada iti koleyo. High school, Manong Nemy, da June kinitayan. Bumalasitang, bumariton, bumaron, digiti anak mi. Graduatingin, Manong Nemy, ni June iti high school.
Iditad naman sa bali amat madlaw ko iti asawak. Nagtrabaho, ngente ko na kun nga saan na nga itid kanyak ti sweldo na taumanay kano para keng kuhan. Alagat pasarimat mang ted wano saan kita groceria. Wano katangan na di kita anak may Manong Nemy ti baro nga ruwaten da. Adaman di ka di kondaway no kuha nga isod ag gastos no ka mag-outing out of town. Ngayon ka nagitiya na udi nga gundaway Manong Nemy kata adan sa manin aramid na ko na. Diyos ko, nakalipat manin ti asawak. Idagring ti cellphone ko Manong Nemy sinong batang. Hello, si kakari ni Vilma? Asawa ni Rico? Babae Manong. Wan siya, sino ka? Mabaling ka din nga kasalita ka? Ano ka maturumpang pagsalitaan ta? Sino ka? Siyak ni Lorna. Ti kabit ti asawam. Anya? Manong Nemy ti amok idikat sa anen nga aramidan pa'y ni Rico ti amin. Ngem kalbasan ti manong nga tawen Manong na aramid na matmanen. Tinawagan na tagnagan ti Lorna kadim pakaamo na Manong Nemy nga kabit na kano isuna. Kadapay nga mawag ka anat masapul mo. Kahit kakasarita. Kahit kasasalita na kun. Kahit ka makita. Dahil niya ti rason. Tapno pingateng ka. Saan kung itong aramidan dito? Umayag dito balayo. Magigayem kanya. Kaya't nang agayemen nga legal nga asawa ni Rico. Agayem ti legal ken ti kabit. Kasta. Adalang nas ka na pagsalitaan da. Balita nagsalita ka stoy. Kaya't kung umayag dita. Naturad ka. Awan tirantak nga mangkulo. O sige. Umay ka dito balay. Nisuday dati kayat mo. Ngam kahit kung palagip kang ka. Balay ko, teritoryok. Saan ka ito nga manggulo? Sana ka manggulo, Vilma. Sige Rod, urayan ka. Jack amo Manong Nemy noan niya tiranta na ito nga babae. Apay nga umay. Di na kanumat kayat nga anugutan nga makigayem sunan. Napintas ni Lorna Manong Nemy ubing imitisyak. Imadanadlaw ko kenkuana. Hindi makaasidig. Sinaldot ko nga dagos. Masikog ka? Uwen, masikog ka. Sinot amana ni Rico. Ano nga itatirandam? Among kadi nga, hindi pa lang nga kayat ni Rico ngumarik-rik tisikog ko. Ano niya? Yung tsakinayat. Abi nga mga nakirelasyon kakengkuha na kit amom nga dasawa na. Timbaga na kanya kidi ket separated kayo. At iba yung pagpakita na nga separation. Letter. Namati akmat. Gabo iti day tapa maniknik. Inkasera na. Naging ka nagsikugak. Iminimasisigugak. Isot pa nang ipudno na nga saan lang. Saan ka nga nagsina no dikat agasawa kayo. Kat kayat na para Greg tisikog ko. Yung tsak kinayat. Kan tsak kayat. Inayat ko ni Rico nga ti amok kat talaga nga nagsina kayo. Amo ti Diyos, tsak mo nga inalilaw nak ni Rico. Ngayon ti sakit tinakib ko. Saan ko kaya ta pare Greg? Kaputawan basol ti anak ko. Ipasangay ko.
Kaditat kun to ti pagrebengan kang kuana. Ngam kahit ko, nga sakbay ng agsina kami, agsina ti dalan mi kiniriko. Kahit kong ibaga kang kati kinapudno. Isong imayak. Agyamanak, tinentertenak. Maori ko kaditi asawan. Dadani sumang pedidan. Orayan ta. Tapno iti mismo iti sangwanam. Iti panang ibagak. Ngawan kamin. Sige. Nisuday ta tiradam. Ngam nagpakawang kang kati asawam. Ana desisyon mo, awan kan dita. Awanin ti bibiyang mo noon yaman taramidek. Kadagamanak, ta si ka mismo ti may. Agyamanak, ta saan nga naskan pa nga doktalak ti kinapudno. Agyamanak kang kalor na. Inidumteng ti asawak Manong Nemy pinasabtak nga dagos iti tungpa. Vilma, apay? Apay? Ingkarim nga sa amunton nga ramiden, nga manat ramid mo. Saan nga po doon ita? Awan, sabali nga babae ti biyak ko ng sala nga sikisika. Ani nga awan? Asin no iso na? Hindi bigla Manong Nemy nga nagpakita ni Lorna. Lorna? Manglokloko kari ko. Sa alang at ipamilyam tinilokom pati siyak inramraman nak. Imbagam idi nga nagsina kayo, isong inayat ka, impay ko di amin-amin ko keng ka. Sa mo kat ibaga paregreg ti sukog ko. Awantan. Saan kan nga pagkanano? Kensang ka nakasapulan? Vilma, agyamanak, inakon. Lorna. Di mo kunahin nga, sumurt ka keng kuana. Nalawag man tinangig mo? Saan na ka nga kaya? Vilma, da kayo tipatpatig ko. Sika kanda kita nagta. Dadyon kinitayan. Iti sa bahala agundaway kin maudi agundaway. Irobot mo dagiti arwatem ket pumano ka. Saan kan nga may ti last chance? Daytoy ti ultimatum. Saan ko kasapulan ti kasken ka. Ken ore di kita anak mo. Saan da kamaten nga mapakawan no maawat pa pumanaw kan. Manong Nemy na sakit man ngem awan ti rombeng nga ramidek no di mangawat ti kinapudno. Nga awanin ti asawak. Awanin ti ama dagiti tuhan nako. Ngem sa nga balik ko na nabintas ti trabaho saan magkad ang makatultulong ni Rico. Bukod na lang di trabaho na. Bukod na lang di masapsapol na. Dumaot pa naman minsan. Dagidanak ko Manong Nemy inawat dan gabot ti kasadya kinaluko ti amada. Napukaw na nga duwa. Napukaw na kami. Ken napukaw na pa ni Lorna. Ken tiputot na ken kuan. Dagidanak mi Manong Nemy kunak nga daanen iti asawa iti agdama ken sagdudwadan iti anak nga puko. Nidayan ti kabalay ko dito Manong Nemy. Napagbasak ka na turpos kumatlang dagiti anak ko Manong Nemy sakbay nga nagretiro ako iti trabaho kay sangsangwag as ikasuan ti basit nga negosyo nga naisariping dito balay mi. Dito nga ron ti pagkasarita ak Manong Nemy makunaman nga saan nga success iti marriage ngem ti anak ko Manong Nemy ket naimbaligyan da. Bigbiga ka na baligyan. Uray no awan ti asawak. Kinabailak. Gadikan ti naran niya kumasakbayan di kita anak ko. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Vilma, iti Lawag City. Thank you Vilma. Thank you kamat kadagiti amin nga nagdengeg ken nagbuya. Thank you iti pagaya mo ni Manong Nemy Ruiz. Mangibat-bati akong tinembang oras kada kay amin nga sakapada. Babay na po.